Student Loan Trust Fund. Emu mpanimfo se omo behwe na wo mo a ebra no osuapa hodo mu no Ghana ban yi ma wo mu sikaso mfa entwitwa wo ho na wo wie na wo ye adwuma a watua no saa bosia no omanfo dodo no agibe obi wabo wasum nnua nti ehwa akohia se wo publish wo mu din ene trade ni tententi na odu mfoni aka ho bebe wo so wo de fam no de afam wo se ebeboa ma wo no a wabu wasum nnua boa pese wo betua sika no ebetwe wo asom wo yam ahyehye wo mu Adom Kasee di achi. Enada CEO da Students Loan Trust Fund no ano na nakwaku agye yeboa ene mpanyimfo ne kebi womufuo hyiaye edi nkomo edifa fund no ho na ne nsem bia wode tudwa ene se womugoso ebo homoden a se Ghana amamma enkanka ne wonuma wo mu ne bi no obetumi aso masene abo wo mbesia na omode ahwe omadesua ensem no fakunya ne so kire mu se kotoni ma yebo mu yi bosumi bi omayi asi ho no mo se wode nkyereke be ma adesuafo afa kwan a se ba ne se wo moje besia mbesi fa so atwia besia no na sanso so no modern hye bi gu akwama won ma de wo mo kanyina na mo besia wontwa mfa ma wo mo no so no wo ba behwe se wo betumi atwia sa besia no na nam sa adwen eni ba kofo tire mo nente no empanyefo de tudwa se wo makwakwaje afutuo de afia Attorney General nchen na wo mo hye ya wo mo de gu akwama no nyina no wo ma mo kwan so betumi ahyase de ho dwuma na se CEO no trade a o man ya mamra Act 820 no ma ho kwan se won ma bebo besia wo mo nchen na so besi na wontwa ye ne nyina no wo de won fonyi ene won ho nsem bi ebetudwa CEO da fund na no amanasi ho a okoso a kire mu se ansa na desuafo nimpo eba bewie wo mu school no Students Loan Trust Fund yi asende wo mu text messages na sanso no de nkrata bi koma wo mu se de nkebe ya bebo mo nkaye se wo mu de wo kente wo se wo mu ehwe no mu tua na so wo mo de mo we nyina ho no enya de sa desuafo no wo mapeka no ho asem bi aka wode ne nsemo bawiye no wo kire se obusumi ya omoyi asi honom se won mede wo mo ka no behwe so mbetwam sika ediama wo mo no se ne nyina etumi awie peye dia Ghana sika no be 50 million Ghana cedis ene ba wedi wo mo nsem sansa binti yenkwa ahomaso na ye ne Dennis Apia Labi ampofo no ye Nukes president ene ne twetwe nkomo mu sasa nye bia ba se a ebe ma nwumasua no ho nsam akosai Daniel Mahai I'm not sure about me that today bring me about now what is it? Oh, Nyankopon go sisra me pa. Dani baby akọwie ni o. O ma ya na yaso odin. Anase kwase ebu ne pesi ebu aban. Di kan fan is kan fan to apa no so say. Student loan trust fund we know. Bra student loan trust fund every and say the bia na complaining now. Because sika another free say sika some wa kwatwa student loan trust fund. I mean no ka say student loan trust fund FPS go for with pre-bet 30,000 ka. Omuntimi ma omutika. Ye bono asemi nyina no kamfo nyina na student loan trust fund omiska. Omiska na edin tin omiska e no ma menu tin omiska. Ba ko ne se aban e ma sika. Ye to su bi no nte wona ye nyano ma wodi kan a wo anasi ye mofra wodi kan jibu tani bi e so obi tua ni timi di ma afoforo so untiai obroni free bi se revolving fund e kan revolving fund and the change na say the kind of wage no chana ma bitia and na the other to be neda ne dia maso ne tia na o bentin enti ohwem ye pa and no student loan trust fund na ho di enti question na ide bia ne buta ana me hye ni anom penfo na ye ma penfo bia ne go so on say eti tete wuje na ummo modern tia na asumesi ana say eno kwacho aba nso du university no sika no ba student loan wa ye be de sika de ede e dia man enti din tia ese school for na wona wo bi school ko tua wo loan enye student loan kwentio enye student loan office na CEO no ensemo ke kanti le se utua eti se obi atua de die fi unye bi odi echiri ana nyina yewu tenye yema wo no sa na esi emu obi iti ojin dan school for ho na ojin yo school for ho a na se se odi an hari na opesika na de bede odi be tia lo ni fi wo no inti yen ana se minime ti ma yehwe school for so de inke kayen ko anka obi a unye aduma kakra na yen kakra ke do be tia no tia Yakopon ada no market no mobile money na short code about it metia we go online no akutia we go bank no akutia it is an shey we nyine gu akwa mu dia na ye be sere 100 cedis etia e 50 cedis etia ka create bi nye bia no no edin no atua na ma obi afoforo so odi echire nso anwo ha anwo no wanya lo ni bi dia de e cho wo fi this is just no ka say Asko fu be bring mo ska mo njo fi e se dia do source ko bremi any team ni na wo office
na yenhwe loan no de maje school ne mawie mfie miensa mfie nan ni maye service awie minya adwuma me de na matua ni aba payfor say ofi ahini fu kwa na strike kwa si strike say yare situation bi say ni say adwuma ho sem kan so e kroma it say emu aye diamo na so na nkoya aka for credit em common necessary ni student loan trust fund pay for it ebi komo no munya woni nketa wodi atum na mum sa wodi obi ka ana wodi ye nyina ye ka e ka na school for na de ka no wa twiwani abo wani ato free obi be sia unfa ho ungu bebia na wo twiwani a pele se ne ha adwen iti se enko ye na wontimi ntia e be mbenya se oni be for be tana tan ye nhihye ye ana oba choka ta de aba na be for ate wase na libi nyine hu se unya juma ni problem na ye wona at least when you be kakra so next one you when to free na o try so be nyika kakesi ansa na abitia no ha tinyi ha timpa student loan transfer no na ama ti ama yeso de bia ne no e dia bom na de ni aban ko ne ni student loan transfer ko na ye ha tinyi pa yo na yan hwansa meja mo akono de ni sie na nti ye publish wo mu din na o mu mfonyi di abo ba bi o manfo ba akohwe no wonni ni se bema wo bi nso a wo suro ne mguase bia nkokwaje 1000 bi ditua fees a ko betumi awie ba wo suro da achie ne mguase nti anhwe obeja school no enha adesuafo de no kwani nyame ni meka se meni ji ho se edi nkofo mfonyi ba dobobo kwa na enye me de yi enye me de na so sometimes ana se mbre bi wa yeni option dia se yeni aban yeni student loan pay for so di nkomo se yema me na se we school na na publish yen twema mre kakra nye de emfa so nti bia ache umbo de ho nya ho hwi obi onye sika de tua ni school fees pa atimpa wo ni tintie ni wa obeka se obi die ebi 10 years out ya publishing in jono so nkoje ana ebi 5 years onye hwi nti ono so nkoje tajimpo wutu na wo umia no so atimpa obechi because when we say edu oswa unye skakwa obe bomo mbodi na empe fasna se e patwa tase di ne before bi egusu di nkomo is timeline na ye be mana pa ansa na ye be publish obi dia na publish obi e picture enu nyame se ko ese uvi school na afeba ko afime ya publish ene de be have and ti dey so se so ene ya agin sa nkomo no yes obi wo ho no mo a wo bro 5 years a wontu ya yenye sa mini aba ebi wo 8 years omun chia Dennis ya da se woni yedi nkomo awie bibia ba chire na wo se san ba ho a